indwara zizwi ku izina rya zoonotique mu gifaransa ziteye impungenge impuguke mu by'ubuvuzi. Abayobozi bashinzwe ubuzima muri Ghana batangiye ibikorwa byo gukumira icyorezo cya mbere cya Marburg mu gihugu. Abashakashatsi bavuga ko inyama z'ibinyamujojo zishobora gutera uburwayi. Ikindi, wahamya ute ko inyama watetse nta ntenge zifite? Inzobere mu guteka haraza kuduha inama. Ni ikiganiro Bungabunga Ubuzima mu gitegurirwa n'Ijwi ry'Amerika. Ndabaramukije, ni Eugenia Mukankusi, mbashimiye ko muri kumwe natwe muri kiganiro. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende giteye impungenge. OMS mu kuburira rubanda yivuye inyuma igamije kubakangura yerekana ko hakenewe igisubizo rusange n'amafaranga. Kugeza ubu abantu barenga ibihumbi 16 barwaye ubushita bw'inkende muri uyu mwaka mu bihugu birenga 75. Hagati aho uburengerazuba bwa Afurika bwongeye guhura n'icyorezo cya virusi ya Marburg ku nshuro ya kabiri mu gihe ari ubwa mbere Ghana ibonetsemo iyo virusi yica. OMS avuga ko virusi ya Marburg ishobora kuva ku nyamaswa ijya ku muntu. Ibi bishobora kuba mu gihe umuntu arimo guhiga cyangwa se ariye inyama z'umuhigo. Marburg n'ubushita bw'inkende zombi zizwi ku izina ry'indwara zoonotique. Izo ndwara zombi zituruka kuri virusi zikwira hagati y'inyamaswa n'umuntu. Abashinzwe ubuzima muri Ghana bavuga ko bashyizeho uburyo bwo gucungira hafi iyo ndwara hamwe n'ingamba zo kubuza icyo cyorezo cya Marburg gukwirakwira. Ibindi kuri inkuru. Igihugu cya Ghana cyatangaje ubwandu bubiri bwa virusi ya Marburg bwagaragaye mu karere ka Ashanti. Ni ku nshuro ya mbere iyi ndwara igaragaye muri icyo gihugu, bukaba ubwa kabiri ibonetse muri Afurika y'Uburengerazuba. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gukumira no kurwanya ibyorezo kivuga ko virusi ya Marburg hari virusi ituruka ku nyamaswa ikwirakwira vuba cyane y'umuryango umwe na virusi itera indwara ya Ebola, yibasira ingingo nyinshi mu mubiri kandi ishobora gutera kuva amaraso. The only difference is that Marburg is relatively rare. Uzigereranyije Marburg igaragara gake ariko zifite ibimenyetso bimwe nk'umuriro mwinshi, kubabara umutwe, kuvirirana, kandi umubare w'abapfa ku bwandu bwagaragaye uri hejuru cyane muri Marburg, aho ushobora kugera kuri 90%, mu gihe Ebola ari 50%. Indwara ya virusi ya Marburg ishobora gukwira mu bantu bivuye ku ducurama dutungwa n'imbuto, ishobora gukwirakwira hagati y'abantu binyuze mu maraso, ibyuya cyangwa se andi matembabuzi yo mu mubiri y'uwayanduye, ndetse no gukora aho uwanduye yakoze cyangwa gukoresha ibikoresho bimwe nawe nk'ibiryamirwa cyangwa se imyambaro. Ishami rya Loni ryita ku buzima riratangaza ko Marburg ishobora kwica ku mpuzangendo ya 50% by'abayanduye, nyamara ubwiheruka kwaduka mu bihe bishize impfu zari hagati ya 24 na 88%. First, at least we have the system to be able to have picked it up early. Nibura dufite uburyo bwabashije kuyivumbura hakiri kare. Ibyihutirwa by'ingenzi birimo gutanga ibikoresho by'ubwirinzi ku bakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi n'abandi bakozi kugira ngo mu gihe batahura umuntu wanduye babe bafite uburyo bwo kwikingira mu kumwitaho. Turimo kandi gukangurira abakozi bose b'urwego rw'ubuvuzi kuba maso, kandi turimo gushyira mu bikorwa ingamba z'ibanze z'ubwirinzi kugira ngo twizere neza ko batakwandura mu gihe hari umurwayi wanduye waba abagezeho. Kandi icy'ingenzi kuruta, turi mu bukangurambaga bwo kwigisha abaturage ibiranga indwara ya Marburg kugira ngo babashe kuyitahura, kuyitangaho amakuru no kwirinda kwegerana n'uwaba agaragaza ibimenyetso byayo. Ishami rya Loni ryita ku buzima OMS rivuga ko ubwandu buke buheruka bwa virusi ya Marburg butamaze igihe muri Afurika bwagaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, Afurika y'Epfo na Uganda. Angola niyo yagaragayemo icyorezo cy'iyi ndwara cyahitanye abantu benshi kurusha ahandi, aho abagera kuri 200 bahitanywe nacyo mu mwaka wa 2005. Nta muti cyangwa se urukingo rwa virusi ya Marburg biraboneka.
kugira ngo turusheho kumenya iby'iyi virusi ya Marburg n'ikihutirwa ku ndwara zoonotique, twavuganye na Professor Jimmy Whitworth, impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'abaturage, isuku n'indwara mu bihugu bishyuha. Ibisobanuro birambuye. I think it's quite concerning to have this second outbreak of Marburg occurring in West Africa, because ntekereza ko biteye impungenge cyane kuba icyorezo cya Marburg cyongeye kwaduka bwa kabiri muri Afurika y'Uburengerazuba, kuko icyo bitwereka ni uko iyi ndwara yaguye imbibi zaho ishobora kugera. Muri Ghana nibwira ko abashinzwe ubuvuzi rusange barimo gukora akazi keza, babashije gutahura ubwandu bubiri kandi babumenyesheje abategetsi bireba. Baracyanashakisha ubundi bwandu. Ibyo byatumye abahuye n'abanduye bamenyekana, banashyirwa mu kato. Ibihugu bituranye nabyo biryamiye amajanja, byiteguye mu gihe hari ubwandu bwabigaragaramo. Ariko kuri ubu birasa nkaho icyorezo cyahagaritswe gukwirakwira, kandi ibyo byaturutse ku ngamba zihuse zafashwe n'abategetsi bashinzwe ubuzima rusange muri Ghana no mu karere ka Ashanti. Twibwira ko iyo wanduye indwara nka Marburg cyangwa Ebola ukuza ubudahangarwa. Ubwo ariko bushobora kuba atari ubudahangarwa bwuzuye. Buzashyira nyuma y'igihe runaka, hanyuma nuhura na virusi yindi yihinduranije, ikizaba ni uko ushobora kwisanga mu byago byo kongera kwandura. Rero hari uburinzi ubona birashoboka. Birasa nk'ibyo twabonye kuri virusi ya corona, nayo kandi bwa mbere yavuye mu nyamaswa iza gukwirakwira mu bantu. Uko yagiye yihinduranya, ni nako ubudahangarwa twabonye buvuye kuyikurikira cyangwa se ku nkingo bwagiye bugabanuka. Bugenda bushira. Mu gihe runaka ugira uburinzi, ariko si ubuzaramba iteka ryose. Icyorezo cy'ubu cya monkeypox nticyari bwabeho. Monkeypox ni indwara ubusanzwe ubuturo bwayo buri muri Afurika y'Uburengerazuba niyo hagati, ahafatwa nk'ububiko bwa virusi yayo. Aha imbeba ntoya n'utundi dusimba duto two mu bwoko bw'ingugunyi nitwo dukunda kuyandura, abantu bayandura gake. Igishoboka cyane hano ni uko yaba yaraturutse ku muntu wavanye ubwandu muri Afurika, ariko akaba yarabanje kwanduza abahuje imimerere nawe, hanyuma virusi ikabona gukwira bwangu. Uko tubizi, uwo ari we wese ugize aho ahurira bya hafi n'ubwandu bwa monkeypox ashobora kuyandura. Rero twese dushobora kuba mu byago byo kuyandura. Indwara zikwirakwizwa mu bantu zivuye ku nyamaswa nizo kwitabwaho cyane, kandi mu buryo bumwe zibutsa ko twe nk'abantu turi mu muryango w'inyamabere, ko turi mu bagize isi kandi tubana n'ibindi biremwa mu rusobe rw'ibinyabuzima. Iyo twitegereje virusi zose zibaho abantu bashobora kwandura, hafi 2/3 byazo tuzihuriyeho n'inyamaswa, izigera hafi kuri 1/3 cyazo nizo gusa ikiremwa muntu cyisangije. Mu miryango y'inyamabere zose zibaho, uducurama nitwo ducumbikiye virusi zikomeye zikwirakwira mu bantu zivuye ku nyamaswa. Nibwira ko imwe mu mpamvu turimo kubona ubu bwiyongere bw'indwara ziterwa na virusi ziva ku nyamaswa ari ukubera kuvogera cyane ibice inyamaswa z'agasozi zibamo. Tukanasobanukirwa umwanya wacu mu rusobe rw'ibinyabuzima, ndetse tukemera ko ingamba dufata z'ubuzima rusange zigamije kurinda ikiremwa muntu zigomba no kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima. Tanzania ikomeje gukurikiranira hafi icyorezo cy'indwara itera umuriro mwinshi iterwa na bagiteri ikwirakwizwa n'imbeba. Izo ndwara zanduye abantu bagera muri 20 muri iyi minsi mu ntara ya Lindi mu majyepfo y'igihugu, aho yishe abantu bagera kuri 3. Raporo y'ishami rya ONU ryita ku buzima WMS yanzuye ko Afurika yabayemo ubwiyongere bwa 63% mu bijyanye n'icyorezo cya zoonotique ku myaka 10 ishize. Ibindi bisobanuro na muganga Elisha Osati ku bitaro bikuru bya Muhimbili i Dar es Salaam muri Tanzania. After the outbreak, then the Ministry of Health sent the team to the area, the site. Nyuma yaho icyorezo cyadukiye, Minisitiri w'Ubuzima yohereje itsinda ahagaragaye ubwandu. Icyo gihe basanze abantu bagera kuri 20 baranduye, harapfuye 3. Bamwe bari mu bitaro, kandi icyo gihe indwara yari itaramenyekana. Yarangwaga n'ibimenyetso birimo kuribwa cyane umutwe, kugira umuriro, ndetse bamwe banavaga amaraso mu mazuru, abandi bagatitira bahinda umushitsi nk'abarwaye mugiga. Leta icyohereza itsinda ry'abaganga. Iryo tsinda ryafashe ibizamini
ndetse n'itsinda ry'ishami rya Loni ryita ku buzima hamwe n'abo mu kigo gishinzwe gukumira no kurwanya ibyorezo bose baraje, hanyuma biza kugaragara ko iyo yari indwara tuzi yitwa leptospirosis, ariko itandukanye na Marburg cyangwa se Ebola. Bazita indwara ziterwa na virusi zitera kuva amaraso, ariko iyi isa n'itandukanye nazo. Iyi iterwa na bagiteri mu gihe zo ziterwa na virusi. Iyo leptospirosis yinjiye mu mubiri wawe ishobora kujya mu bihaha ikanateza kuva amaraso biturutse mu bihaha ariko igera no mu mwijima. Uruhu rw'umurwayi rugenda ruhinduka umuhondo, amaso nayo agahinduka umuhondo. Ishobora kugera mu mpyiko hanyuma ikazagera mu bwonko ndetse ikaba yatera mugiga. Bisubiremo, itandukanye na Marburg ndetse na Ebola, ahubwo ijya gusa na dengue fever. Itsinda rijyayo abantu 20 nibo bari baranduye, harapfuye 3. Kuri ubu abari baranduye barakize barataha, uretse 2 bakiri mu bitaro ariko nabo bameze neza. Urumva, tukimara kumenya ko ari leptospirosis twahise dutangira kuyivura ako kanya, kuko n'imiti mike yica bakiteri ishobora kuvura iyo ndwara. Ubu ibintu ntibimeze nabi, yabashije gukumirwa gukwirakwira mu karere kandi n'ubugenzuzi burakomeje. Babinyujije mu kinyamakuru ku bijyanye n'ubuzima Emerging Infectious Diseases, abashakashatsi bavuze ko inyama z'ibinyamunjonjorerwa zaba nyirabayazana y'indwara z'ibyorezo mu bihugu bya Afurika aho biribwa. Abo bashakashatsi basanze ibinyamunjonjorerwa biribwa mu ntara ya Boweya muri Cameroon. Mu bizamini bakoze basanze muri buri kintu basuzumye harimo bagiteri nk'izitwa Listeria na Salmonella. Ibinyamunjonjorerwa byo ku butaka ni bimwe mu biribwa mu bice byinshi byo ku mugabane wa Afurika, kandi ibinyamunjonjorerwa biribwa mu bice bitandukanye byo ku isi. Abashakashatsi bavuga ko ibyo byavuye mu bushakashatsi bigaragaza ko hari ingaruka ku buzima bw'abaturage iyo utwo dukoko dutoragurwa ku gasozi mu gihugu cya Cameroon tudateguwe neza, n'iyo biriwe ari bibisi cyangwa se bidatetse neza. Impuguke zivuga ko ubwoko bwinshi butandukanye bwa bagiteri bushobora gukurira mu nyama z'inyamaswa no mu dukoko turibwa tuva mu nyanja. Niyo mpamvu bigomba kwitonderwa no kubiteka neza mu bushyuhe bwa nyabwo. Mico Muwirane Kanzandian ni inzobere mu guteka, ari Syracuse muri leta ya New York, aratanga inama. Ikintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo umenye neza ko inyama yawe ari nziza ni ugukoresha amaso ukagenzura ukamenya ko ifite ibara rya nyaryo. Inyama y'inkoko igomba kuba ifite ibara ry'iroza ryerurutse nka gutya, ntigomba kuba isa n'icyatsi cyangwa se irindi bara. Inyama y'iroti y'inka nk'iyi igomba kuba isa n'umutuku mwiza utsindagiye. Mu gihe hari ahagaragara gutakaza ibara nko gushaka kuba ikijuju, aho niho ugomba kuyihumuriza ukamenya niba nta mpumuro ikarishye cyangwa impumuro mbi ifite. Niba iyifite ishobora kuba ari mbi, rero ntukayirye. Cyo kimwe n'iyi ntama, igomba kuba nayo ifite umutuku utsindagiye, nta gutakaza ibara ndetse nta n'impumuro ikarishye ifite. Ku ifi izo mu bwoko bwa salomoni nk'iyi, ureba ifite ibara ry'iroza cyangwa icunga rihishije, nta bara ry'icyatsi cyangwa ikijuju. Ntigomba kuba ifite impumuro ikarishye, igomba kuba yiganjemo impumuro y'inyanja. Guteka inkoko tugiye kuyiteka ku ipanu. Nkunda gukoresha ikirungo cyinshi cya zatara. Ubushyuhe bwiza bwo guteka inkoko kugira ngo itaza kuzamo ikintu icyo ari cyo cyose gihumanya ibiryo bugomba kuba nibura buri kuri dogere Fahrenheit 165, ni ukuvuga dogere Celsius 74. Ku iroti y'inka ubushyuhe bugomba kuba nibura kuri dogere Fahrenheit 145, ni ukuvuga dogere Celsius 63, cyo kimwe n'imbavu z'intama. Ku ifi naho bugomba kuba nibura kuri Fahrenheit 145, ni ukuvuga Celsius 63, kugira ngo wice bagiteri zagutera uburwayi nka E. coli na Salmonella. Naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ku yandi makuru yerekeye ubuzima n'inama zabafasha kubaho neza hamwe n'ibigezweho mu buvuzi mwabisanga kuri wa3.radio.com. Mwadusanga no kuri YouTube, Twitter na Facebook VOA Radio yacu. Naho utaha mukore kandi ku buryo umunsi wanyu ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.